Xampanja u kant b'dan il-mod bdew jiċċelebraw diversi Iżraeljani ftit wara li tħabbar li ntlaħaq ftehim bejn il-Ħamas u l-Iżrael. U ċċelebrazzjoni ukoll mill-Palestinjani f'dak li għad fadal f'Gaza. Kien il-President Amerikan Donald Trump li ħabbar dan l-iżvilupp kmieni il-ħamis filgħodu fuq il-pjattaforma tiegħu Truth Social wara sentejn ta' gwerra mill-aktar imdemmija u li kienet iddikjarata ġenoċidju minn Nazzjonijiet Magħquda. B'dan il-ftehim il-Ħamas se jeħles l-aħħar 48 ostaġġ mill-251 li kienu nħatfu fis-7 ta' Ottubru tal-2023, 20 minnhom għadhom ħajjin. Min-naħa l-oħra l-Iżrael se jeħles 2000 priġunier Palestinjan, 250 minnhom li qed jiskontaw omor il-ħabs filwaqt li 1700 oħra ilhom arrestati sentejn mill-bidu tal-gwerra. Skont rapport internazzjonali dan l-iskambju jrid iseħħ mhux aktar tard minn 72 siegħa minn meta jibda jiġi implementat il-ftehim. U waħda mill-kundizzjonijiet hija li jinħoloq kunsill tranzizzjonali immexxi mill-President Amerikan Donald Trump u l-eks Prim Ministru Ingliż Tony Blair fost oħrajn. You'll see Gaza being rebuilt. We're forming a council that the Council of Peace, we think it's going to be called, and it's going to be very powerful. B'dak maqbul mistennija jibdew jidħlu 400 trak ta' għajnuna f'Gaza fl-ewwel 5 tiem wara li jitħabbar waqfien mill-ġlied. Kienu bosta l-mexxejja li faħru dan l-iżvilupp fosthom il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Dan il-ftehim intlaqgħu wkoll b'sens ta' tama mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres. We have all waited far too long for this moment. Now we must make it truly count. I urge all parties to fully abide by the terms of the agreement and to fully embrace the opportunities it presents. All hostages must be released in a dignified manner. A permanent ceasefire must be secured. The bloodshed must stop once and for all. Wara l-attakki tal-Ħamas li ħallew mal-1200 mejta u 20 ostaġġi, l-Iżrael wieġeb b'qawwa li ma bħala b'67,000 Palestinjan l-aktar nisa u tfal jinqatlu, oħrajn ibatu l-ġuħ u eluf sfurzati jiċċaqalqu minn post tal-ieħor minħabba l-attakki. Għall-ewwel darba b'mod formali bosta pajjiżi tal-punent irrikonoxxew l-Istat Palestinjan fosthom Malta, Franza, ir-Renju Unit u l-Awstralja.